الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تنجز الله سبحانه وتعالى oyo akatulese ku mugongo gwensi nasabye ngene emirembe bire kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olunaku lwa leero nini message nga omukulembeze ow'Obusiraamu district kadhi ow'Idinda nga message eno ndikwenda kugituusa ku bantu bonna bonna nga mbategeeza nti obulwaire bwa covid bukubye kodi bwize mu weevu ey'okubiri. Weevu yasooka yatuluma wano Uganda era nze kama kwogera ndi omu bantu abali affected ino abali ku nga ndiko oxygen e Kampala. N'olwekyo ndi kwogera ku kintu kyendidi nga ntegeeza abantu naddala abasiraamu nti twekuuma obulwaire obwo nga tugoberera SOPs edaatebwa gavumenti, kunaaba mu ngalo, kwambala masiki, social distance, ebintu ebyo tubigoberere n'ebindi, kunaaba mu ngalo, kukozesa sanitizers, tubikozesa ebintu ebyo ate tubenga twewala ebifo ebya zahma ebirimu abantu abangi nga gavumenti yakani abantu 20 abayikirizibwa tubenga batono tutageza kujja mu nkungaana ifo okufuna obulwaire twafuna mu lukungaana olwali mufti wa Uganda lwetwali ku Nairo Hotel ne Resort Hotel olukungaana twajja okuluvaamu nga tulwaire olwokuba abantu baali bangi. Nolwekyo nkubiriza abantu nti ebintu ebyo ebiri bakobebwa biri mu ndegesa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yatusomesa okuba nga twekuuma obulwaire obufaana ng'obwo obwakawumpuli nga yalagira nti omuntu ebwidanga omuntu atava mu kitundu kujja mu kitundu kindi. Kati wabuli ali lockdown eno gye baatairewo ndi eza kuva mu district kujja mu yindi bali ku ndegesa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate bwe yasomesa n'erimu kuidagala eriwonya obulwaire okuba nga tibujja mu maiso omuntu kwekuumira waali. N'olwekyo nkubiriza abasiraamu ndi obanga ozira ino kintu kikutambuza wekuumire wooli kubanga odda kujja mu bifo ebirimu abantu abangi omala oyire yeeka olwaza abaana bo. Obulwaire buno buli very expensive ino nti obanga ojire malwaliro agamaani agabwidanda banga Platinum Hospital osobola okuvaayo ng'okusasaanya emiliyoni 25 oba 24. Esente edo omunakwana nditoolawa kale tusobola okwekuuma ate tugezeko okukozesa ebintu byaife bya bulidde ebimanibwa ebiragala bitunna okwenyoteza naki byonna tubikozese benga bituyamba okuba nga tuwona obulwaire buno obwaidi obuliwo nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga tukingiriza ekirwaire ekya COVID-19. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.